Kırmızı kızıl tuğubuz ardayım dövlöttün, ıntımaqtın belgisi qatarı jelbirep tursun. Bugünkü biyiktigi 27,4 metrde tüzgön munaranın töösüne jetelegen 50'den aşık tepkişlerde kimderdin gana kadam izleri kalgan emes. Babalardan muras bolup kalgan taberik esteliklerimizden biri bolgon bul munara öz kejeginde 40 metrden aşık biyiklikte kurulgandığı tuğralı malumatlar var. Eki su ortasındağı bayrıqıdan muras bolgon bugünkü özgöndün tuş tarafı alakanга salganday görüngen munaranın üstünde taң uşunday atıp gün uşunday çıgat. Bul tınçlıktın, jaratkandın çeksiz meğeriminin tөгülgön taңı. Bugünkü günde özüңüzlerge belli bolgondoy neçendegen eskertkiç belliler göz aldığınızda bolup jatkandыгына bardygыбыз köbüz. Başkasyny aytpaganda ele keche ele bolgon Türkiýadagy, Siriýadagy jerttiröler, Ukrainada jana başka jerlerde bolup jatkan kandуу kagылышlar, ölüm jitimler, dünýänин başka jerlerinde bolup jatkan açarçylyk, kooptu azap tozoktordun bardygy bul bardygybызга eskertkiç katary. Bardygybызга unutpay bu tirүүчүлүктө biz jakşylykty ümit kılıp bu jaşooda ak tilek, ak niyet menen, adal rızkı menen jaşoonu eskertip turgandygyn biz unutbaşybız gerek. Menin artında turgan arxitekturalыk bağlılıklar bizge mından 11 yıl murda babalarımızdan kalgan taberik estelik ekendigin biz unutpay uşul jerge gelgen zamandaşlar uşul tarihi esteliklerge ayar mamile jatsa жүздөгөн миңдеген жылдар кийинки муундарыбызга белек болуп өтүп турат деген үмүт тилектебиз. Бардыгыңыздарга жакшылык тилейм. Жараткан ар бирибизге жакшылык күндөрүн ата кылып, жакшылык күндөрүбүз арбын болсун. Мамлекетибизде тынчтык, береке, бепилчилик, токчулук, ынтымакчылык болушун жараткандан бардыгыбыз тилейли.